cijeloj našoj karijeri vjerujem da smo jako puno puta zamjerili novinarima kad su nas nešto pitali, a sad nekako ideja ne dolazi. Sve smo bili ispitani sa šta novo pitat. Pitanje za Ivana, da li koji puta... Da. Da, definitivno. Definitivno, evo... Ali, da li sanjaš koji puta koju situaciju iz bilo kojeg meča u svojoj teniskoj karijeri? Bilo je par tragičnih, tako kažemo, situacija. Wayne Ferreira, Australian Open 2003. ja mislim. Da se sjećaš? Dobro, sjećam se, ali ne u smislu da bih sanjao, ali ima tih par situacija koje bi rado da se vratim, da ih odigram ponovo. Ne znam, Vince Spadea ili Spadea, kako kažu, u Monte Carlo, isto jedan meč lopta vole iznad mreže. Par tih situacija, ali da su mi podsvijesti u smislu da ih sanjam, ne, ali da ih je bilo takvih, da ih je malo teže provariti je definitivno bilo. Evo ovako, s obzirom da sam ja prestao igrati prije 3 mjeseca, a ti prije puno više od 3 mjeseca, reci mi šta me čeka? Jako je teško bilo nadomjestiti taj osjećaj obaveze, treninga, pripreme. Vjerujem da svi tenisači profesionalni se bude sa mišlju o danu, sve je pripremljeno i prilagođeno tenisu. Naravno, ja sam kad sam prestao, kao što sad imaš dvoje djece, ja sam imao troje, nekako uz tu djecu ta djeca su popunjavala moj dan. Vjerujem da ćeš s vremenom, kad će ti tijelo dozvoliti, pokušati igrati možda čak i koji ozbiljniji set. Meni se dešavalo da jednostavno s vremenom ono što je mozak zapamtio kako mogu igrati, tijelo više nije moglo pratiti i moram priznat, to me jako, jako frustriralo. Poznato je da sportaši imaju jako puno stvari, takozvano neko sportsko praznovjerje. Pa koliko si ti toga imao? Je bilo dosta stvari ili... Mislim, imao sam svoju rutinu u smislu namotavanja gripova prije meča, ali ne u smislu toliko sati, tuš. Da. Isti, ok, ako je zauzet, može drugi. Nisam nikad bio, uvijek sam vjerovao da su moje mogućnosti i ono što ću ja pružiti na terenu iznad tih nekih stvari. S obzirom na kraj za ozljedu i to, koliko je, da li je ikad dolazilo zapravo u pitanje povratak ili jednostavno to fizički nije bilo moguće. Pa dobro, moja priča oko mojih ozljeda je dosta poznata. Nažalost. Previše je tu bilo prekida, previše rehabilitacija, previše muke. To me je iscrpljivalo ne samo fizički nego i psihički. I nakon zadnje povrede, činjenica je da sam imao oko 30 godina, možda sam mogao još 3-4 godine trajat, ali jednostavno nije bilo više snage. A kad se snaga vratila, psihička, jednostavno ni tijelo više nije moglo. Tenis je postao prezahtjevan, otišao u snazi i brzini i više nisam bio spreman se nositi sa svim zahtjevima teniskog sporta.